mfundisi 153 kuthi uthi. Yes. Ngimhlabela nga-Rock of Ages Nkosi. Jesu uyincaba yami mangisindiswe nguwe. Nkosi sithi dzika kuwe Nkosi, sithi sonzeta kuwe Nkosi, sithi lahlela kuwe Nkosi. Kuba impela Nkosi usisinzise ume ngakithi, usigcine kulobu bungcwele losowukhulume ngako Nkosi kulo 1 Corinthians chapter 6 Nkosi lesimfunza ekuseni. Kuthi le mitimba ilithempeli lakho kasiyigcine ihlobile, siyigcine ingcwele, singa-associate Nkosi nesono. Nkosi siyathandaza lithi leli vitonke tolo tingaphandle kwemtimba, kodwa kunesono Nkosi lesinakashela umtimba. Nkosi siwone Baba, thela moya wakho loyingcwele emhlabeni, thela moya wakho loyingcwele kithi thine bantfu siyiconze le mfihlakalo yemtimba. Nkulunkulu wakuNkulunkulu, thela moya wakho loyingcwele kuyouth, conze imfihlakalo yokugcina umtimba ungcwele. Thandaza simakatsi wezulu, wena lowethembekile, wena lowethembekile.
Sifundzisele kumele sikudle, sifundzisele kumele singakudli. Sifundzise uNkulunkulu wethu lekumele sikunatse nalekumele singakunathi. Nkosi yami sifundzise. Nkosi ukuthi kumele si-associate njani ngoba lo mtimba ulithempeli lakho. Shito njalo lo mbhalo sibhalela tinhlitiyo tethu tagcuma. Athi bheka lithebane likaNkulunkulu selikubantu. Nkosi siyabonga. Hlala nathi Nkosi, hlala nathi njalo njalo. Wena lo Nkulunkulu wethu lo wasidala ngemfanekiso wakho. Livi lakho Nkosi likuphila. Cela Nkosi ukuthi usangena kulo ume ngakithi. Nkosi siyathandaza. Siphe tindlebe takamoya. Lijule lento emsebenzi etimpilweni tethu. Nasetimpilweni tabo bonke Nkosi labalalelako. Nasetimpilweni tebantu bakho bonke emhlabeni. Nasetimpilweni tebantwana bethu. Nasetimpilweni tesive sakithi. Dive temhlaba i-Afrika Nkosi yami. Afrika simakathe. Siyabonga Nkosi. Sicela wena uphakame. Sinciphe thina njalo njalo. Sithandaze egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu yaphakathe. Amen and amen. 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 Siku 2 Samuel. 2 Samuel. Chapter 9 verse 8. Ngicela umfundzele. Mephibosheth wakhozama wathi, iyini incebo yakho ukuthi ungaze unakekele inja nemfini njengami? Iyini incebo yakho kube ungaze unakekele inja lefile njengami? Yes, lo Nkulunkulu uyanakekelana. Noma umhlaba noma wena sotibona ukuthi kuphelile ngami. Ngifana nenja lefile noma sengiyinja vele lefile. Lo Nkulunkulu akashiyani. Lo Nkulunkulu uma njalo. Lo Nkulunkulu ukubukile. Lo Nkulunkulu sibuka njalo. Lo Nkulunkulu akabalekelani. Akade akashiyani. Akendini bazalwane. Akashiyani. Ungeva simo kwangathi ukushiyile. Liqiniso lendzaba akashiyani. Amen. Ngicela sithathe emabhayibheli ethu sesiwavule. Bengithi ngidawufunza nje amavesi abembalwa. But kwangathi lendzaba kufuna ngifunze ngicale ekucaleni ivesi 1 sehle nayo bazalwane. Sitoyiva ito singena. Amen. John 11. John chapter 11. Johane lo ngcwele St. John. Cale nje ekucaleni ufunze. Verse 1 sehle nayo. Nkulunkulu akasha. uNkulunkulu yadla ukuthi makuthi ngiguca phasi kufika livi lithi kimi is mission accomplished. kuNkulunkulu is mission accomplished. Wahlala kuNkulunkulu imission yakho is accomplished. Kuka mission accomplished kaNkulunkulu. Kude lokunye lokutakwenteka ngaphandle kwale njongo. Noma lesimo singabukeka sibuqhayi kangakanani, mission accomplished. Amen. Mission funza ke. Sesitobona mission accomplished. Bekukhona indoda ebeyigula ibito layo umlasi. Beyiyasebhethani lidolobha likhabo Mariya natsatewabo Marta. Lo Mariya bekungulona lwagcwalisa inyawo lenkosi. Imartha wakesula inwele takhe. Lo Lazaro nabekegula
bazalwane indzaba yaMaria siyayathi uMaria lo. Sithi bathi bahlati beBhayibheli wasebenza the whole year. Wasebenza umnyaka wonke abeka le mali bekayihola noma le mali yaleyo business bekayenza. Wangadli ngisho indibilishi. Wangadli ngisho indibilishi ayibeka. Enda njani? Ayibeka. Wasuyasuka lo Maria lona wahamba waya ku best shop le ma perfume. Leti khathi ntanyalo bathi awungena kunasitole bathi body shop mfundisi. Hey. Ongene lapho ngiyakutshela. Ongene lapho ngiyakutshela. Ma perfume khona. Amen. Amen. Wangena khona. Wathatha the most expensive. Yabona seyinenge le mali. Engabeki nje isenti lo yamvlo. Kuthiwa wathenga ema perfume la duri nawo onke ngaleso sikhathi. Wawathwala. Wafungatha Jesu. Wamthola. Wangena sekashosha. Wayetinyaweni. Ibhodlela wasiphi yanuka yonke indlu ngoloyo noma ngabe bekacabanga akhashane ngengqondo yabuya ingqondo. Yabuya ingqondo. Iyabuya la. Khona lokwendekile. Kodwa namuhla bazalwa. Lo wendele Jesu waze Jesu amncoma. Miyekeleni bamdefend. Bathinta Maria waqhuma Jesu. Bathinseka Jesu. Ngoba lekathinta wena ohleli kuJesu, uthinta Jesu, uqhuma Jesu. Miyekeleni. Noma ngikuphi ligama lakhe liyucishe emhlabeni ngalamanye amagama. Yababona labasebenzela inkosi. Emagama wayo ucishe emhlabeni. Amen. Alicishe. Bakhuluma ngalo lababendvu. Nathi namhla sikhuluma ngalo. Bantu abethu batawusala bakhuluma ngalo. Netitukulwane letitakwetawusala tikhuluma nalo. Not just ukuleli vela kithi. Kodwa emhlabeni wonke jikelele. Yini imfihlo yakho yeMaria? Ngasebenza. Sengisebenzela sebenzela nzo. Ufuna uku-encourage manje usebenzele izulu. Ufuna uku-encourage wena njani? Yeah, sebenzele izulu. Anyway, namuhla sibuka lo muntu nowenda into lenkulu kangaka yazi yanconywa ngiJesu. Wasomnika ireward lenkulu. Ireward lenjani? Wathi noma nguphi lapho kuyashunyelwa kufakele. Iyawukhulunywa ngayo. Iyawukhulunywa. Masekabhala Holy Spirit sekangene kulabafundzi baJesu lapha boJohane base bayaloba na Mark naye wasenaningi loba ngayo. Amen. Almost the whole chapter. Namuhla sifunza ngalo Maria. Kuthi liyaphindwa lendzaba yakhe. Lo Maria lona ngilona leke kanjani bazalwane? Awunofunza nje chapter 1 kuphela. Akunaleni.
lowagcobisa Jesu. Kwangathi futhi umfundisi kangoye lo Maria lona lekabona Jesu waba weqala. Jesu asengareport nakubaba. Maria masonzile. Uzotongithinza. Ngisetawe yakubaba ngisengayifiki nakubaba wena sola. Yahlahla. Uyabona yini ukuthi kuvula anyway asengishiye leyo ngijake nginayiye selodiba. Uyibe ngiyini mina Nkosi yami ukuthi ungazunakekele injalo efile. Ngithi temine lo Maria abesebende wasebenza wamncoma Jesu kodwa namhla uvelelwe ingcinamba ugula the only brother. The one and only. Wakhe wenda njani? Futhi labantwana laba ngathi bebatinzanzane labafundisi. Bese basele babodwa la ekhaya. Angathi ingcinamba lobhekene nayo. Mhlambe nawe ubhekene na one and only. Uyakwenda njani? Usekudzingisweni. Phela magula lo wake nikugula nanawe. Ngoba le ndvi ishaya abantu. Ishaya wena. Ugulelwa ubhuti wakhe. Lona lo wenda into lenhle kangaka wendela lizulu angahlangana netingcinamba. Yebo. Ngizama kuthini mzalwane? Ngizama ukuthi letingcinamba tishaya abantu labatoni kuphela. Noma labangaphandle kwesaba. Tishaya wonke umuntu. Noma engabe wende kahleka. Uyabona nje mfundisi lenza bale yakhulunywa abangani baJob. Sine makhola amaningi sayikhuluma namuhla. Senjenjena nje uthi yakhola unemanga udlala ngaNkulunkulu yamva ke uNkulunkulu yena uswentana. Umlahlile. Tinhlupheko leti nje kude kwakhe kuphelile. Hey man. Acala underestimate umuntu waNkulunkulu. Awubona umhlobo. Maria athanda futhi lo Maria lona kubhaliwe nangaye ngale kunakhonja nangiLuka. Chapter 8 mfundisi. Kwambe ngilomunye walabafati bebachuba inkonzo yaJesu. Ngithi Jesu bekangayisweli imali yekuhambisa livangeli. Lapha emkhumbini Jesu bekakhipha imali abhadala. Kuyahanjwa uJesu uyabhadala. Yini one of labafati na Maria usekhathi lo Maria. Kodwa wakwavelelwa ingcinamba. Wagulelwa ubhuti wakhe loyethu. Wagula lo bhuti wakhe. Asisifunzeni isichubeke sive. Bodzadzewabo base bavumela umlayeli. So ufunza verse 1. Bodzadzewabo base bavumela umlayeli kuJesu bathi, Nkosi, ungani umthandazo Ha! Nako ke naloku. Akuguli just an ordinary kuthi kumbe gula just a brother to Maria. Ugula umngani waJesu no just umngani. Ugula umuntu lekamthandayo. Uhlaselwe sifo lesijake kucisha umphefumulo. Bathumela livi. Sineka letinsuku tanamhla livi silithumela ngemthandazo. Silithumela ngani? Mthandazo. Kube besikhuluma ngale language yabo. Bathandaza bamncela Nkosi. Nkosi, umngani wakho lomthandzako uyagula. Asive uthi kwendekani? Qhubeka ufunze verse 4. Jesu nakuva lo. Jesu wakuva lokho. Lokugula kusiwo. Yabazalwane bathandaza kwethu lizulu liyeva. Amen.
Lizwi lento kanjani? Yeva. Alisilo siwulu lizo. Lo nkulunkulu esimthandazako, lo Jesu lesithandazayo uyakasiso siwulu. Uyeva. Wakufa. Wenda njani? Uyathi Israyeli wahlupheka lapha eGibhithe abazalwane iminyaka le-40 ahlupheka kasibhuku lesikhulu Israyeli. Ngimangaliswa impendulo yaNkulunkulu masekehlile. Yemosetshela labantu bami ukuthi ngikuvile. Kwenda njani? Ukhala kwakho. Ngende njani? Kukhala nguvile. Uyeva. Ngosi umngani wakho ngitsitene just ngumngani wakhe leka mthanza. Uvelelwe yini na? Usekudzingisweni, usekuhluphekeni, usetinhlungweni letitocisha ini umphefumulo wakhe uyagula. Usenkingeni. Livi lefika nje waliva. Wena njani? Waliva. Waliva. Wathini ke Jesu? Jesu akubhalo wathi lokugula akusiko kwekufa kepha kungenxa yenkazimulo yaNkulunkulu ukuze inkodzana yaNkulunkulu idunyiswe nawe. Hey, uyathi wathi angihlale ke la mfundisi. Mzalwane wami wakithi. Umuntu lo wadalwa uNkulunkulu. Insinza betshathi lefikela wena. Ingqinamba lefikela wena. Tinhlupheko letifikela wena. Noma tinsizi letisifikela kuthini nawe. Atisiko tekufa noma tisiko tekusicetha. Ngitsite mine, litsitele lifu, manise nje ngiyaguqa ngapha. Ekuseni mangifika. Lathi kimi wonke umuntu lo kimi mission accomplished. What is your mission? Uthi God le mission yakho i-accomplished. Lengqinamba letinsizi lokudzingiswa lokuhlupheka letinhlupho lokuditinfoso. Lobhekene nato atisiko tekuqisha umphefumulo wakho. Ngicela ukwati lokho. Lenhlupheko lokhala ngayo ayisiko yekufa. Yetenga kuwe itokufu kwetshengisa ukuthi kunaNkulunkulu lophethe impilo yakho lekanemandla etikwesimo noma ngabe sibucayi kangakanani. Kwangathi wathi Mephibosheth alaphe elodipa kumaslums kumagetho wathi lokuhlupheka kwami lokungaka akusiko kwekufa. Ngicela uyati leli verse akusiko emfundisi. Uyabona mina? Ngiye ngithi uNkulunkulu uyaphilisa. Angimkhombi kubantu ngimkhomba la kimi. Amen. Ungifakazi wami.
ngimfulo wagula ngaze budumbu ngabuye ngaliva lizenze likhuphuka ngaliva livi lathi sekusalelwe nge3 minutes saluti lungisa kahle ulale kahle la kulombhedze ngoba kangifuni uma bafika bangena lapha bakukhanze kwangase ufise kwesilima funa ulale kwangathi ulele kanti sengihambi so happy lo mtimba ungasa so usinza lo mtimba zange sogula usinze lo mtimba uthi temakede dlula ngifakazela lamatinyo ngithi yena ke wanyumuka nalamatinyo uthi ngangigula kakhulu letinyo ngangilibamba nje ngilibeke phansi ngilibamba nje ngibeke phansi ngathi wena ngasuhamba lobuhlungu baba lo mtimba uneke ubambe uthi ngoba ngazi usitawuni ukuthi bhonqo ushiswe ngemani labila tinhlungu se so ngiyengithi ungimphilisi ngoba ngimkhomba kuphi ngimkhomba lapha kimi kube kangizange ngigule ngabe ngifakaza ngithini ngiyabuta phela mina wena usakhaliswa ukugula ukuthi kubuhlungu litinyo linye mina ngikhuluma ngithi kube buhlungu wonke lo mtimba wena usakhomba ukuthi kula ukhomba ephoshini Nyalo mfundisi esikhumbula uma abantu abasangene emamoshari. Sangene. Kwathiwa labani. Lo maketala wakho utawugeziswa ngogcokiswe nguwe. Lolo hambile. Ngena. Thatha umgezisi umgcokisi. Nyalo sewuyende sesiyendele. Bantu abasayadi isimeli sesitithu. Likhina sikhina bujubu ubone singifile. Hambile. Amen. Amen. Akuketi kutokubulala. Yeah. Ngakho kade ikhaphele kufeni. Ngoba lokhu kuhlupheka lokhu kugula lolu lusizi aliketi kokuthatha impilo yakho. Litende kutobona vumela uNkulunkulu inkhathimulo yakhe ibonakale kuwe. Ngisithi mina ngiyafakaza namhla ngilesikhulu mina nje umotho ngiyothandazela umlogula wabo ngisadedele emuva. Usilamhlanga wakuguleka ngakho ngisibali wakhe. Wabita lomunye wethu. Wafika wathi mhla wethu ukuthi ngambona thuka. Wathandazwa ngaphindwa kuya ngakusasa. Wathandazwa ngaphindwa wabuya nini? Ngakusasa. Thukile sigula kulokhu nje. Aneke mina. Hayi sine sibangela khona. Ngoba semati. Lovala imilomo yemamoshana. Lovala imilomo yemathuna. Eyivane lo Jesu. Kutele kutobonakalisa lenhlupheko utawuthi kusasa uNkulunkulu yasinzisa.
Ngokuthi abakusindise lesihlobo sakho losithandzako bese sesonakele kakhulu. Angikhathali mina noma sinenombolo emtimbeni. Ngikhathali. Bengitshela ngulomunye. Athi Nkosi lo Friday lona siya all night prayer. Si-invite umfana. Lo mfana uyatiwa. Netinombolo. Beka recruiting agent. Qoshe tikolo letiningi. Kodwa ngiyincethe bekangasuka emthandazweni. Uthi lo mfana ethunya lo sewuyile kasi yibona bengangitshelile kanti ngumnanzi kangaka kukholwa mina sengishiye konke butyani make nababe namhla ngiyako siya all night prayer. Uthi noma tikolo ativaliwe lo mfana angeva nje lesikolo sekwa arrange wathi mhlaka bani sitayo kuphi asa uyavele khona shiye iphasi yonke lento. Usho lami lenginamba lebhekele noma ngumnakenu noma ngumfanakho noma sisizathe wenu noma ngiyindvodza yakho lokhu kuhlupha wena lokufisa buhlungu kutobonakalisa inkathimelo yaJesu. Uthi Paulus bhalela, it is in weakness where I say I'm strong. Ebuthakathake ngilapho ngithola khona yini na ngoba ubone amandla uNkulunkulu. Ngithi temne bekusekuguleni lapho ngabona amandla athi uNkulunkulu uyaphilisa. Neke lobufakazi buze busuke emlonyeni wami ngiyawuze ngifike etinyaweni takhe. Ngitibongele. Amen. Nawe mzalwana ngathi ekwesweneni kwakho ngilapho utawufakaza ukuthi ungiprovide. Uyini? Ungiprovide. Ungiprovide. Provide. Lo Nkulunkulu akalahlani. Nalesinye isihlobo samfundisi lesifike Nkosi ngitocela na umfana nami ucedzile esikolwa certificate e-university asiphuma isidzinga imali engukuthi ngathi wayithathaphi imali ngoba ngiyamata kasebenza wayithathaphi imali ekufundisa lo mfana uzumbhadala ema-universities lamakhulu ema-private universities e-South Africa ngoba ngiyawathi ukuthi adorile wayithatha wathi bengisabalaza. Ngikhuluma ngama-100,000 mina lebekafunakala lapho basi. Wathi ngaNkulunkulu wafunza umfana uyise wafembi kwethu wangcwatshwa ngithi wafembi kwethu wangcwatshwa ngithi uSwane namhla ukhulile namhla uyigraduate umkhulisa lo mama bekangakwathi lo mama bekusitatanyiswa phela umfana emfuna omkhulu wena kwakusitatanyiswa lendvodza isebentela yena koja yasiyathathwa lendvodza emkhathini wakhe wasala nalo mfana kwathi ngathi akwati inyalo kuyokwenza iwashini abantu
kodwa umntwana abafunzi. Lokhu kudzingiswa lokuko akuketeli kutokubulala. Amen. Akuketeli kwenda njani? Kute kutokwenda njani? Awuphinde ufunze le verse magogo. Jesu nakakuva lokho wathi. Jesu nakakuva lokho wathi, lokugula akusikho kwekufa, kepha kunenxa yenkazimulo yaNkulunkulu, kuze indvodzana yaNkulunkulu iphunyiswe ngakho. Kuze indvodzana yaNkulunkulu iphunyiswe. Kuze indvodzana utawuphunyiswa njani uNkulunkulu uma wena uhlangana nengqinamba ukhalesiyoyo ubangele ensanjeni, ubangele poison, noma ubangele tinyangeni, uyofuna isito emandleni ebumnyama. Silamna umlilo emaphepha lento le. Mefiboshethi wathi ngizohlala wahlala yaphendula inkosi lengithite ukuthi ihlabelelo 127 yona isilungiselela selele. Tsanza leli Siswati. Isilungiselela senjani? Kuloko kuhlupheka, kulolo lusizi, kulento lekushokhele buhlungu kangaka, ithi nihlala umbukele kakuletha kulomhlaba, umbukele kakudala. Ungavumi kuhletshelwa ngisathane athi kuphelile ngawe. You are finished, you are gone. Imisebenzi yakho yonke lemihle loboyenda iphelele ebaleni. Ayiselutho lalutho njengalomfana lo. Abe ngumngane waJesu. Futhi Jesu bekamthanda. Ungavumi. Ngoba lesimo siseti kwakho nje asiketi kutocetsa ngawe. Asiketi kutonda njani mzalwane? Utawucetsa ngawe. Kutocetsa ngawe. Ngiyamthanda Davida. uDavida mfundisi. Ihlabelo 23 verse 4. Basifundisa kanjalo isihlabelelo sakhe. Asumfundi. Kunemngoma besihlabelela sakho he was there. He was there. He was there all the time. Look, God in law, he is there all the time. Ukhona ngesikhathi sonke. Akasikuthe nawe. Ngesikhathi sonke. Ebumatimeni lokubo it draws closer and closer. Usonzela kakhulu the more lesimo si-intensifya lolusisi nalobuhlungu bu-intensifya buya ngemandla lamakhulu uthi wena uvele kude utive tindzaba noma na utibonele kuthi hawu lesimo ngasiso soya ngemandla kakhulu sesiya ngemandla kakhulu iyathi kuwe lo nkulunkulu naye ujowa ngemandla kakhulu kuwe sonzela ngemandla kakhulu kuwe ngoba ufuna kubonakalisa lenkathimilo yakhe lenkulu. Zite mvumele mzalwane, mvumele muntu, mvumele lona lekakudala enibonakalise inkathimilo yakhe etiko yakho nasetiko esimo lobhekene naso.
ngabe sesoyadizela, ngabe sesoyethuka, ngabe sesoyajuba, ngabe sesoyamshiya uyamfulathela, fulathela wakudala ngoba ukhona ngetikhathi zonke. Ngoba wena njani? Funza ihlabelelo 23 verse 4. Noma ngihamba esikhathini esinelifundile kufa, angisabi lutho olubi. Awusabileni yeDavid usesigodini semthundu wekufa, kusho ukuthi wena ngokuhamba kulesigodi semthundu utakufa. Uthi David angisabi lutho lokubi. Lokufa lokubi kangaka ngesabi. Awukesabileni asasive kuthi Ngobe wena nami. ngobe uNkulunkulu una. Unjani? Declaration manje Nkosi nami. Ligama lakho wathi Isaiah lapha ku-chapter 9 wathi ligama lakhe inkosi nathi. Inkosi inathi. Inkosi njani? Inathi. Inkosi nathi. Ngesiswati sakithi kufika isikhathi lapha kuthiwa inkosi selikhanzini lwebantu. Asitimagine. Ikuphi? La kaNgwane ufundiswa. Kuthiwa le nkosi iba lapha esibayeni lapha elitsitsini yesibona lesibaya ingena lapha esibayeni ihlale lapha. Labantu babelapha kashana. Bese kusuka ngamunye uya lapha enkosini uyawuhlala khuluma nale nkosi asho donke mo noma ngisiphi sakhe simo noma sicelo sakhe ayicotshele le nkosi lana inkosi selukhanzini bebantu athi what a tradition lo uthi ngoba wena ngihamba ekufeni sigodzi lesi sekufa kusho thi ngqinamba lengibhekene nayo insinza bechazi. Amen. Amen. Uhamba kuphi? Esigodzi. Uthi angisabi lutho. Angisabi lutho. Ngifuna ukuthi ungesabi mzalwane. Ungesabi muntu. Manisiminzi uthi angesabi. Bathi laba sibhalela kuke bathanza abantu abahlakela. Bathi the opposite of fear is faith. Wena ke uthi David I have faith ngamanye amagama. Uma kathi I have no fear, I fear nothing. Kusho ukuthi I am bold, I have faith. Nginelukholo, ngiyakholelwa kuye kuthi una. Angesabi. Kwesaba kubonakalisa kuthiwa nelukholo lwakho alukho selikushiyile. Lilanze uthi ikholo lami mani uthi nghi bani kimi. Ngiyamethemba. Hlabele manje ngihlabelele wasena kunjani waseMethodist. Bathi ukholo lwethu lomaphina ite balethu lomaphina uthando lwethu lomaphina ngesikhathi lesimatima hlabela lomhlabeleli utshele sitha kuthi ngibuke emncamlezweni utawubaleka kwesaba utawubeleka Kwesaba. kuqine kukhona uthi angesabi lutho ngoba wena unami. Chubeka naleli verse. Intonga yakho. La kule la kufika
kunendonga ilungiselele izulu, ilungiselwe wena, isesandleni sakho. Indonga yakho nani? Nendodolo lakho kuyangivikela. Kunendonga, kuneludondolo, lo timbili letindlo tilungiselwe izulu talungiselwa wena. Talungiselwa bani? Kuselekte kuvikele ini na kulamandle kumnyama lasaqungeletile kulamandle lusizi lasakuhaqile kulamandle kuthi kungakuthinzi awuhlangana nendonga yasimanje uyathi la eBhayibhelini mfundisi kunaNomeri uyabona ngithi makucabanga lendzaba kuthiwa kwathathwa likhukhuva lwalungabuyilo lwalibuyako lobhalayo wabitwa kwathiwa kuyitocedza ngalesive saka-Israyeli sono nje sisithe sicela kwenca kuleli vele yakho yena Nkosi Bhalaka yathi kude lokwengcako lapha ngivile nginesive sinene kuthi nale Gibhithe nashiya imhlobo neke not in my land uNkulunkulu welizulu waphuma Balamu ekhaya lakhe athi uyawuqedza utawuphela nyaba tawuphela lapha neke bayibona iKhenani galudlalile lizulu lehlisa ingelosi kuthiwa le ngelosi leyayiphethe inkemba yayiphethe inkemba sengiyayibona le nkemba imanye lapha yabona imbongolo ethi kuphelile ngami namuhla uma ngengqala ngengane ngifile mnenyama yatsatsalati ingelosi imbongolo lebeka igibele uvikelwe ngojabula ke bandla usho njalo lo mhlabeni uvikelwe ngona jabula mzalwane alamanye amagama jabula uwetha nje ushikashi ukulenza awole buhlungu kangaka lekuvisa buhlungu wena kwakho hlala uthi ngivikelwe ngonemandla wake wehlisa ingelosi iphethe uthi Davide kunendonga nelidondolo kuyangivikela idesignwe for wena lendonga idesignwe for wena lelidondolo ayikadesignelwa abantu abantshuzako laba ku-highway idesignelwe nangumuntu lekasekudzingisweni haleluya amen cela uyati lendzaba uma kumele izulu tayitfola indlela kusonitawusinza njalo kwehliswa ingelosi ku-Israyeli yabhekana nemuntu kwathiwa yeyi wena lela uyakhona thatha new instructions instead yokuthi ucedze ngalabantu nyalo salubablessa khiphe magama latababusisa khiphe magama latabaphumelelisa khiphe ngalomlomo wakho khiphe mavi latawuhlahlambelisa tindlela tabo tiphumelele wathatha instruction from heaven wabe bathe lona unshintshe emapositions awuyakhayati wena liveli ngelakhe wamthatha wambeka kuleli gquma wakhuluma into yini wamthatha waya kanye wathi ngaqalekisa njani lobusiso emsimakazi neke wena uzofukela ukuhlupheka noma kungefika kungeti kutocedza wena kutokwenda kutobonakalisa ingadimulo yasimakazi kutobonakalisa ingadimulo yasimakazi thani kulesimo Nkosi ngiyakwethemba angathi noma ubushiwe angathi noma wente njani noma kubuvelelwe ngiphi ingqinamba kojaluka kuketele kutothatha umphefumulo wakho akuketele kutophecedza ngawe kuthiwe gone finished ligama lakhe ngeke lisakhunjulwa emhlabeni no kutele kutobonakalisa emandla la uNkulunkulu each and every day bazalwane inhloso yakhe kubonakalisa emandla akhe etikwe bantu emhlabeni
kwethu ukuthi simdede kuthi sente njani ende njani lamandla ende njani ababonakalisi Nkosi sengivelelwe ngiloko kepha Nkosi nesengasebenzisana ligama lesi konke kusebendelana kulokuhle likubase Roma 8 konke kusebendelana kube kulokuhle kulabo labathanza simakazi ngakhuluma lapha ngalinyasi bake bacosha umfana wami lo baba ucoshe university kwangavakala usimcosha njani wabuya umfana ngaJanuary ohlala ekhaya kanti izulu liphendla indlela ngendlela lemangalisako namhla lo mfana uyafunza lo mfana uyahola wathi makabuya tohla ekhaya wathola umsebenzi wasebenza kuleyo mnyaka uNkulunkulu wamlidela kule university lesengetulo mfundisi international uma kangena nena bamthatha uyahola ngalapha njani uyafunza asihluphi njenge allowance ngathi ngitendlela taNkulunkulu diphakeme wena lokubona kusukula ugibe empilweni yakho uNkulunkulu is a stepping stone kuthi akuphakamise ekhaya ground edundwini kuhlabela mina nawe ngiphakamise Nkosi Jesu ngisondeze angifuni uhlala ngifuni bese yakuphakamisa uNkulunkulu ngalesi lesikhathi sokuphakanyiswa ngenhlupheko akubeke ekhaya ground akubeke kuphi imzalwane kete kutokubulala kude kutokuphakamisa kutokubeka ekhaya ground kutokubeka kuphi wena ngalamehlo enyama ubona ngaso sikutokuqedza thami ngihamba ngithitele livi labalungi labaNkulunkulu bayawuphila ngokukholwa thatha lukholo wembathe lona uthi ngimbatha sebinzi ngiyema ngelinza lenkosi yasezulwini lona lekangidala wangenda ngemfanekiso wakhe lona lowafaka umphefumulo wakhe lakini ngiphefumula wona yena akashiyani ngishiye unelidlondlolo unenhlonga ukulungiselele mina uyangivikela awuphumelela ngaye mission accomplished dagcina yaNkulunkulu intsandvo yakhe lemnanzi intsandvo lenhle ngawe unemaswe kuphumelelisa wena ungilophumelelayo ngoba kukhulume yena ngemlomo wakhe mina nginemasu lamahle ngawe emaswe kuphumelelisa hlala kulelivi uthi Nkosi ngiyaphumelela yami indlela ayinogcina kulobu bomnyama ayinogcina kulesigodi sebumnyama ayinogcina kulesigodi sekufa amen never methembe umlenze Amen. Praise God.